Ni mu gihe benshi bibwira ko ibiganiro bya Doha, amasezerano ya Washington n'ibikorwa bya diplomasi ko byaba byaratangiye gutanga umusaruro cyangwa se kugabanya ubushyamirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, andi makuru mashya akomeje kuvugwa ku rugamba arerekana indi shusho itandukanye n'iyo rwose. Ni mu minsi yashize nibwo abayobozi batandukanye ba M23 ndetse n'abatwirwaneho batangaje amagambo akomeye cyane bavuga ko hari impinduka zikomeje kugaragara ku rugamba. Impinduka ntabwo zigarukira gusa ku kongera kwinjira kw'indi mitwe yitwaje intwaro, ahubwo ziragera no ku mazina amaze imyaka myinshi avugwa muri politiki n'umutekano by'u Rwanda. Iryo zina rikomeje kuvugwa cyane kuri ubu ngubu ni irya General Kayumba Nyamwasa. Uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ni nyuma akaza gutandukana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu abarizwa mu batavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nta n'ikiza arwifuriza, bikajyana n'uko yanashinze imitwe y'iterabwoba yagiye uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Uyu rero yongeye kugaruka noneho mu makuru ni nyuma y'uko AFC M23 na twirwaneho batangaje ko umutwe we w'ibyihebe wa P5 ayoboye ngo umaze kwinjira noneho ku rugamba mu buryo bwa nyabwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uwo mutwe noneho winjiye mu ihuriro rya Kinshasa. Aya makuru ni mu gihe yaramuka abaye ukuri, yaba agiye guhinduka zimwe mu mpinduka zikomeye cyane zaba zongeye kugaragara muri iyi ntambara itararangira. Kubera ko ikibazo noneho ntabwo cyaba ari gusa hagati ya FARDC na M23, ntabwo cyaba ari gusa hagati ya Kinshasa na M23, ahubwo noneho cyaba kinjiyemo n'imitwe ifite ayihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo ikibazo cyahinduka icya Kinshasa n'u Rwanda. Ibi kandi bibaye mu gihe n'ubundi twari dusanzwe dufite amakuru yemeza ko intambara ikomeje kibarizwamo FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'umutwe wa P5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa waba winjiye noneho muri iyi ntambara. Hari abavuga ko ibi bitero cyangwa se iyi ntambara ko yaba igiye guhindura isura, ndetse ko Tshisekedi ibyo yavuze byo kwisubiza Bukavu na Goma mbere yo gukomeza izindi ntego za gisirikare byanze bikunze, ko Tshisekedi yaba afite gahunda. Nubwo aya makuru akomeje nyine kugibwaho impaka, yatumye benshi bongera kwibaza niba koko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikiri ikibazo cy'imbere mu gihugu, cyangwa se niba ahubwo kimaze gufata isura y'intambara y'akarere kose. Ni muri uwo mwuka kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ni mu ijambo aherutse kugeza ku nama ya Unity Club yavuze amagambo akomeye cyane atarakomeje kugarukwaho gusa n'abanyarwanda, ahubwo yanagarutsweho n'akarere kose, na cyane ko afite uburemere bukomeye cyane kuri uyu Kayumba Nyamwasa. Yavuze ko isi yose isa niyahagurukiye u Rwanda, ni mu gihe nyamara hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacecetse kandi hirunze abashaka kuruhungabanyiriza umutekano w'u Rwanda. Avuga ko uruhande rwa Kongo hamaze guhurira FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za Afurika y'Epfo, abacancuro ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, ariko yongeraho ko ibyo byose bitazatuma u Rwanda rusubira inyuma. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo yaragize ati, isi yose ishobora kwishyira hamwe ikarwanya u Rwanda, ariko tuzahora turi imbere y'abashaka kungukira ku byiza, ntabwo tuzahora turi inyuma y'abashaka gukurikira ikibi. Ni uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu gukomeza gushakisha ibyaturindira umutekano. Aya magambo aje mu gihe hari abasesenguzi batangiye kuvuga ko Afurika y'Epfo yongeye kugaruka muri iki kibazo kubera amateka maremare ifitanye na Kayumba Nyamwasa umaze imyaka atuye i Johannesburg. Icyakora cyo n'ubundi uyu yongeye kuvugwa mu gihe mu minsi yashize hatutumbaga umubano mwiza w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ese koko Kayumba Nyamwasa yaba yamaze kugera ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo? Ni iki AFC M23 na twirwaneho bavuga ku ruhare rwa P5? Kuki izina rya Afurika y'Epfo ryongeye kuvugwa muri iyi ntambara? Aya makuru yabasobanuye ko ikibazo cya Kongo kirushaho noneho kuba ikibazo cy'akarere. Ese ibi bishobora kugira izihe ngaruka ku Rwanda, ku masezerano ya Washington ndetse no ku rugendo rugana ku mahoro? Reba hasi handitse subscribe. Ni muri iyi nkuru tugiye kubasesengurira byose mu buryo burambuye, duhereye ku mateka ya Kayumba Nyamwasa, icyo P5 ari cyo, ibyo AFC M23 ivuga ku rugamba, amagambo ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse n'icyo abasesenguzi bavuga ku mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ni nyuma y'amakuru yatangajwe na AFC M23 na twirwaneho, ikibazo cyambira abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ni iki ngiki. Ese Kayumba Nyamwasa ni muntu iki ku buryo noneho yongera kuvugwa muri iyi ntambara, kandi kuvugwa kwe bikaba byatuma benshi bacika ururondogoro, bikanatera impungenge zingana zirya.
Kugira ngo umuntu abyumve neza ni ngombwa gusubira inyuma gato cyane. General Kayumba Nyamwasa ni umwe mu basirikare bafite amateka akomeye cyane mu kubaka ingabo z'u Rwanda inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati y'umwaka w'1998 n'2002, aza no gukora indi mirimo ikomeye cyane irimo no kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Ariko ni nyuma yaje kutavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma mu mwaka w'2010 yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ajya kuba muri Afurika y'Epfo, aho yatangiye ibikorwa bye byo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yaho afatanyije n'abandi bahoze mu buyobozi bukuru bw'u Rwanda bashinze umutwe w'iterabwoba wa Rwanda National Congress cyangwa se RNC. Ni mu myaka yakurikiyeho leta y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje gushinja Kayumba Nyamwasa nabo bafatanyije kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa nawe yakomeje guhakana ibyo birego. Ni mu mwaka wa 2011 urukiko rwa gisirikare rw'u Rwanda rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25 ndetse runambura amapeti yose ya gisirikare. Ibyo bikajyana nuko muri icyo gihe n'ubundi yagabye ibitero mu bihe bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibitero by'ubwiyahuzi ni ibitero mu by'ukuri by'ubwihebe nk'uko n'ubundi yari amaze gushinga uwo mutwe we w'iterabwoba. Ariko amateka ntabwo yahagarikiye aho ngaho. Izina rye ryakomeje kuvugwa kenshi mu nyandiko zitandukanye zivuga ko ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda rizwi nka P5. Ni nayo mpamvu uyu munsi kuba AFC M23 na twirwaneho bavuga ko P5 iyobowe na Kayumba Nyamwasa yinjiye ku rugamba rwa Kongo, byatumye benshi babifata nk'inkuru ifite uburemere budasanzwe, bikajyana nuko iyi P5 yakomeje kugenda yiyubaka nk'igisirikare cya RNC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu butumwa butandukanye bwasohowe n'abayobozi ba AFC M23 ndetse na twirwaneho baravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko bukomeje kwagura ihuriro ryabwo rya gisirikare. Nk'uko Bwana Lawrence Kanyuka yabitangaje, inyuma ya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi, ubu baravuga ko noneho hiyongereyeho n'umutwe wa P5 uyobowe n'uyu Kayumba Nyamwasa. Na Koloneli Rugabo Fideli wa twirwaneho yavuze ko mu bitero biheruka kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo ko hakomeje koherezwa izindi ngabo zirimo iz'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba P5. Ni ku ruhande rwa Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, we yavuze ko niba koko imitwe nk'iyi ngiyi irimo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo, ko icyo kibazo kidashobora gufatwa nk'intambara isanzwe yo mu gihugu imbere gusa. Yaragize ati kuba hari ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na P5 ya Kayumba Nyamwasa birimo kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ni ikimenyetso cy'uko ikibazo cya Kongo gikomeje kurushaho gufata isura y'ikibazo cy'akarere aho kugira ngo kibe ikibazo cy'imbere muri Kongo. Aya ni amagambo afite uburemere bukomeye kuko aragaragaza uburyo AFC M23 ishaka kwerekana ko ihanganye n'ihuriro rinini cyane ririmo imitwe n'ibihugu bitandukanye aho kuba leta ya Kongo yonyine. Ariko kugeza ubu nta tangazo ryigenga riratangazwa ryemeza cyangwa se wenda rihakana ku mugaragaro aya makuru ajyanye n'uruhare rwa P5 muri iyo mirwano, bikajyana n'uko umutwe w'iterabwoba wa RNC utari wasohora itangazo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeza aya makuru. Ni nayo mpamvu iyi ngingo ikomeje kugibwaho impaka ndetse igakurikiranwa n'abasesenguzi ba politiki n'umutekano bo mu karere. Ni mu gihe amakuru akomeje kuvuga ku ruhare rwa P5 rushya iyobowe na Kayumba Nyamwasa, hari indi nkuru yongeye kuvugwa cyane muri iki kibazo. Iyo nkuru irajyana n'igihugu cya Afurika y'Epfo kibucumbikiye. Ni impamvu suko wenda twavuga ko ari ingabo nshya muri Kongo cyangwa se wenda ngo tuvuge ko hari ibitero bikomeje kugenda byumvikanamo iyo P5 cyangwa se wenda ngo tuvuge ko ari amakuru mashya ku rugamba, ahubwo ni ukubera amateka y'iyi Afurika y'Epfo na Kayumba Nyamwasa. Hashize imyaka irenga 10 kugera kuri 15 ahubwo Kayumba atuye muri Afurika y'Epfo, cyane cyane mu mujyi wa Johannesburg. Ni mu myaka yose ishize kuba Kayumba Nyamwasa yarakomeje gukora ibikorwa bye muri icyo gihugu byakunze no guteza ubwumvikane w'iki hagati y'u Rwanda na Pretoria. Byose birajyana nuko nyine bakomeje kumushyigikira kugera naho ashinga iyo mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba ntihagire umuvuga.
Ni nayo mpamvu nyuma y'uko izina rya P5 ryongeye kuvugwa ku rugamba rwa Kongo, hari n'abasesenguzi batangiye kuvuga ko Afurika y'Epfo ishobora kongera kwisanga iri mu b'imbere cyangwa se iri mu mibare y'ibihugu bivugwa muri iyi ntambara, nubwo nta bimenyetso byerekana ko hari impinduka nshya mu mwanya wayo, cyangwa se wenda ngo twumve ko ingabo zayo zaba zongeye kugaragara mu burasirazuba, ariko nanone kuba icumbikiye inashyigikira uyu washinze igisirikare cyatangiye kuvugwa muri iyi ntambara biratuma n'ubundi Afurika y'Epfo igarurwa muri iyi ntambara. Ariko icyarushijeho noneho gukurura abantu benshi n'uburyo ibitangazamakuru bimwe na bimwe byahise bitangira kuvuga ko ikibazo cya Kongo gishobora kongera gufata indi sura kikarushaho kuba ikibazo cy'akarere aho kuba ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa. Iyo usesenguye ibyo AFC/M23 ivuga muri iyi minsi usanga ikomeje gutsimbarara ku ngingo imwe. Iravuga ko ku ruhande rwa Kinshasa bo ntabwo hari FARDC gusa, ahubwo hakomeje kugaragara cyangwa se harimo ingabo z'u Burundi FDNB, harimo FDLR, harimo Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga, indi mitwe yitwaje intwaro, kandi ubu noneho M23 ikavuga ko hiyongereyeho P5 ya Kayumba Nyamwasa. Ni ku rundi ruhande leta ya Kongo nayo ikomeje gushinja u Rwanda gufasha AFC/M23, ibirego u Rwanda rwakomeje guhakana rwivuye inyuma. Iyo rero uhurije hamwe ibyo birego bituruka ku mpande zombi, usanga impaka zirushaho gukomeza ziyongera, ariko nanone zikagaruka ku kibazo kimwe: ese intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iracyari ikibazo cy'imbere mu gihugu, cyangwa se yamaze kuba ikibazo gihuza ibihugu byinshi byo mu karere? Ni ikibazo gikomeje kuganirwaho cyane mu nzego za diplomasi. Ni muri uwo mwuka nyine inabwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo yatangaje ubutumwa bwakuruye abantu benshi. Ni mu nama ya Unity Club yavuze ko u Rwanda rumaze igihe ruhanganye n'ihuriro rinini cyane. Yaragize ati isi yose kuri ubu ngubu yahagurukiye u Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje agaragaza ko usibye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije na za FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, ingabo za Afurika y'Epfo, abacancuro n'indi mitwe yitwaje intwaro, yongeyeho ko ibyo byose bitazigera bitera ubwoba Abanyarwanda, na cyane ko abo ngabo biyongeraho n'ibindi bihugu by'amahanga kuri ubu ngubu byahagurukiye u Rwanda. Yakomeje agira ati tuzahora turi imbere y'abashaka kutugirira nabi. Ni uburenganzira bwacu kandi n'ubushake bwacu. Aya magambo yongeye kugarukaho cyane inyuma y'uko AFC/M23 na Twirwaneho batangaje ko P5 ya Kayumba Nyamwasa nayo ko yinjiye muri iri huriro, bakavuga ko rirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Hari abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gutuma u Rwanda rurushaho gushimangira ko ikibazo cy'umutekano warwo kidahangayikishije gusa kuri M23 cyangwa se FARDC, ahubwo ko binareba noneho n'imitwe yitwaje intwaro igambiriye kurungabanyiriza umutekano, bityo u Rwanda noneho rwavugaga kuri FDLR gusa rugatangira guhangayika inshuro nyinshi. Abandi nabo bavuga ko bishobora kongera gukomeza cyangwa se bishobora kongera gukongeza intambara ikomeje. Abandi bakavuga ko bidashobora gukemura ibibazo bikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko byanasubiza inyuma inzira z'ibiganiro bikomeje mu rwego rwo kugira ngo iyi ntambara ihagarikwe. Ariko se ubu ngubu ikibazo gikomeje kwibazwa kari kimwe, ni gute cyakemuka? Icyo kibazo ni iki ngiki: ese ibi bivugwa ku ruhare rwa P5 bizemezwa n'ibimenyetso bifatika, cyangwa se bizakomeza kuba imwe mu ngingo z'intambara y'amakuru y'icengezamatwara ikomeje kugenda ivugwa muri iyi mirwano cyangwa se ku rugamba? Iyo usesenguye amakuru yose amaze iminsi asohoka mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, hari impamvu zituma izina rya Kayumba Nyamwasa ryongera gukurura abantu benshi kurusha andi. Nuko atari umusirikare usanzwe, ni umuntu wigeze kuba umuyobozi mukuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, azi neza amateka n'umutekano by'igihugu, ndetse akaba amaze imyaka myinshi cyane abarizwa mu batavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda, kugera n'aho yashinze umutwe w'iterabwoba kandi ugakora koko ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu niba koko amakuru atangazwa na AFC/M23 na Twirwaneho ari ukuri ko P5 yongeye kwinjira mu rugamba ku ruhande rwa Kinshasa, byatanga isura nshya ku kibazo cy'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kuva mu myaka myinshi cyane yashize, u Rwanda rwakomeje kuvuga ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ko kidashobora gusobanurwa gusa nk'intambara ihuza FARDC na AFC/M23. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko ku butaka bwa Kongo hakorera imitwe na FDLR n'indi mitwe irwanya u Rwanda, kandi ko iyo mitwe ikomeje guteza ibibazo ku mutekano w'Abanyarwanda.
None niba koko P5 nayo kuri ubu ngubu igiye kwinjira muri iryo huriro rya Kinshasa byahaka iki? Bishobora gutuma u Rwanda rurushaho kugaragaza cyangwa se kuvuga cyangwa se kwikanga cyangwa se kugaragariza amahanga impungenge rumaze igihe rugaragaza n'ubundi noneho ko zifite ishingiro. Abasesenguzi benshi bakavuga ko iyo mitwe ifite inkomoko cyangwa se intego zinyuranye itangiye kurwanira ku ruhande rumwe, ikibazo rero gihita kirushaho gukomera kuko ikiba noneho kitagira ikibazo cy'ingabo za leta n'umutwe witwaje intwaro gusa, guhinduka ihuriro ry'inyungu zitandukanye za politiki n'umutekano w'akarere. Hari n'abavuga ko ibi bishobora gutuma ibiganiro bya Doha birushaho kugorana na Washington. Hari n'ababona ko bishobora noneho kongera igitutu ku bahuza w'amahoro cyane cyane Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Impamvu ni uko buri ruhande rukomeje kuvuga ko hari ibindi bihugu cyangwa se wenda indi mitwe ifatanya n'urundi, ibintu bituma ibibazo birushaho kuba urusobe. Hanyuma tukibaza tuti ese Washington Accords yaba izasubiza ite kuri iki kibazo cya Kayumba Nyamwasa? Ni mu minsi yashize amasezerano ya Washington yakomeje kuvugwa nk'umusingi mushya wo gushaka amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone iyo hakomeje kuvugwa amakuru nk'aya ngaya yiyongera ku yindi mitwe cyangwa se ibihugu mu ntambara, benshi batangira kwibaza niba ayo masezerano noneho ashobora kugera ku ntego zayo. Hari abasesenguzi bavuga ko niba impande zose zidafata iya mbere mu kubahiriza ibyo zemeye, bishobora kugorana cyangwa se bigatuma umutekano mu karere urushaho kugorana. Abandi bakavuga ko mu gihe Kinshasa ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irwanya u Rwanda, byanze bikunze ko igihe kigeze imbere ubuzima bw'abaturage kurusha inyungu za politiki.